Kei te wanga te rōpū kākāriki, kei mukua te tikanga pōti whirirua I te wā e arotake ngia ana te tāhuhu ture o te motu. I te whare pāremata inanahi, I whakamanahia ai te pire tāpaitanga pōti mo te whirirua, I naenei ka riro mā te marea e whakatau, mena ka mau tonu taua tikanga pōti ka u kuiara nei. And especially pleased that there is a cap on the campaigners of $350,000, and that means that money won't be the determining factor in the advertising around the different options. It means that there is a more level playing field for the issues in the referendum. Hea kia me tiria tūrei anō, he koha te tāpaitanga pōti nei ki ngā tino kai tautoko I ana hinara. Foolish to have a constitutional review on matters that relate to, how many MPs there are, how many seats there are, the role of the treaty, significant constitutional issues, and then have an MMP referendum quite separate from that. Our electoral system is a critical part of our constitutional structure, and it should have been part of that same discussion. Hei te kōwhiringa pōti e tū mai nei, ka pōti hia hoki te oranga tonutanga o te whirirua.